Yeah. Thank you, Nyabong. For all your professional photos and visuals, Dep3 Events got you. Are you having a wedding, Baba? Birthday, graduation, church conferences, amen. Corporate events, even sadly a funeral. In need of photography, visual services, worry no more. This week, I visited Dep3 Event Studios to do a photo shoot. Ha, Baba, ngabangena. Kwamoshakala pose. Kikwikak. Flashy lights, konapa wabulawayo. Ungasondela lawo bakuthwebule. Joshua Nkomo Street between 14th and 15th Avenue. 0716 919 313. Dep3 Events, your satisfaction our priority. Thank you, Siyabonga Dam from FIFA Show. Welcome to Enkundleni exclusive. Namhlanje we have a special one. Namhlanje is Enkundleni we have royalty. Namhlanje Enkundleni umnandi. Sile heart of Matebele. I'm correct to say that, huh? Anti kusuke emqondweni nasenhlizweni yakho. Yes. Namhlanje asipapazeli asipaphatheki. The From FIFA Show brought to you by Dep3 Events, where we do music production, where we do sound engineering, and we also do all sorts of audio production. Nama jingles, be sense nama jingles, huh? Yes, I think medicines they are made from FIFA Show. Yes, we do our radio jingles, and then we also have a new department that we just developed called Dep3 Photo and Video Studios, where we do quality pictures and also quality visuals for all your weddings, for all your parties, for all even said events and funerals. We also cover those. Yes, and also Enkundleni exclusive is also brought to you by Oguhle Designs, our partner from day one. Yes, and me Sipho Mason Dinyati. Namhlanje sivakatshele ngabesikhosini. Yes, Chief Dagamela, welcome, sir. Nice, siyabonga Sipho. Yebo. Siyabonga kwamukela. Ku Dep3 Events. Yeah. Nice, bangile. Yes. You're always calm and collected. Yeah. Angikwazi khona lokho. Ngiyabe ngiyimi. Yes. Yeah, ngiyabe ngiyimi. Same feeling I did wrong. As in, I'm feeling at zona zam zonke nje uyasibona. Ezikhanyayo siyazibona. Ezikhanyayo siyazibona. Ukuthi indaba zabantu azithandi ukukhuluma. Yes. Banjani kodwa ngikhaya? Hayi siphilile. Yeah. Siphilile hayi baphila abantu. Indlala nje yalonyaka. Alinanga izulu. Hayi izulu alinanga. Linilo indlela eline ngayo kodwa belingekho alenelanga for izifuyo alenelanga ukuthi abantu bevune, so hayi akumanga kuhle eziphaleni, so silabantu abalambileyo singathi uthi ba right nje kodwa abalambile sebelindele nje ukuphiwa ukudla, so hayi simo asimanga kahle kusaffecte endlela endaweni eziningi. Lesiphala senkosi sethu kusonile, isibaya senkosi sethu asikwazi ukuza kumanjani, njengoba inkomo ziphila ngotshani ziphila ngamanzi, kodwa wakhathesi hayi asazi sesithembele kumlimi. Yeah. So since isimo sinjalo kulemizamo elizamileyo yini? Okunye kulento lana okuthiwa ingaphezulu kwamandla akho. Kodwa before besike saba lemzamo nje sipartner lamanye yama organizations sizama ukugepha imigodi
ama solar powered poles ezigabeni ezimbili ezintathu ukuthi nxa sokulohlupho ngoba khathesi amanzi awasekho iziziba thangena ama pond emfuleni akula amadama amanye vele siyadinga ukurehabilitate awasagcina amanzi so the alternative sikugebha izibhorane zona lezi so siyafisa ukuthi nje zigejwe ngezinga eliphezulu kumbe zigejwe zibe zinengi kulalezi esilazo ngoba nxa sichayisana labo drought kanje kuyasilimaza and nxa siba lama balls amanengi kuzatsho phela ukuthi sesiventure into ama irrigation loku irrigation kakhulu lenkomo zethu sezanatha kuma sizenze lokuthiwa imkolo ngesintu ukuthi ziyakwanisa ukunathela nje kuma kwezinto kwakhona lokhana ama water flower yeah so indlela yakhona nje sizama ukuthi sidile lakho but ngaphandle kwakhona lokho sesithembele mhlawumbe kuzangenela ama organizations uhulumende la yasithembele ukuthi uzangenela bencedisa abantu ngokudla ngoba akumanga kuhle akukabi nama organizations that have reached out to say singafuna ukuphathisa ngalokho ngoba situation isimo sibi ngoba lo mongameli welizwe yanje ukhulumela ukuthi we have been declared as a drought yeah so khona kuyana kwenzwa ngumongameli sometimes kuyinto enhle ngoba nxa udeclare uyabusu attract ama partners achiyene ukuthi ezoncedisa USAID China Aid lama yachiyene but thina we don't engage abantu bona labana ba engage at the level of uhulumende ukuthi bese be partner labo social welfare bese bebuya bezoncedisa ke ezigabeni ezithiyene so silindile I'm sure guys abantu sebeqalisile mhlawumbe ukubhalisa abazathola ngoba sometimes okuvama ukwenzakala ukuthi abaphiwa bonke ngesikhathi esifanayo qalisa ukukhangela ukuthi ama variables kumbe impawu zabantu ukuthi lo uyahlupheka ukudlula omunye kuba ingenye into futhi it's a divisive tool eqinisa divide abantu kuma communities kumbe ucina zokuphiwa abantu futhi abazuzayo kulalabo abangazuziyo ngoba abantu nxa bezikhethela ukuthi lo uyalamba kumbe lo kalambi kunzima ukuqamba umuntu ongasoze kuncedise kusasa so zananze ukuthi kuma processes zona lawo kucina sokukhethwe umuntu oyabele izinto zakhe ezeneleyo ngenxa ukuthi kusasa uyakwanisa ukuthi anikeze umuntu ungancedisa umuntu kusasa so abantu bamkhethela khona lokho so labana abangela power abangela social capital abasakhethwa so ugcina futhi be affecteka kakhulu bevele be affectekile kumbe kuyiba aba vulnerable yeah now talking about that usunjani umgoqo ngoba ngathi uma ngibona ukhuluma ngenkayi vela kuyesisekela ukukhuluma ngomgoqo sesikhuluma ngaye ngathi ngumuntu usunjani umgoqo ogula hayi sungcono hayi ngiyatsho nje because ngathi 7 years less kutshintshe batshintshe uhulumende kwaqaliswa kwayenza 14 kilometers then khathesi futhi babhizi ngokwenza enye 14 kilometers ongangokuthi kuyaso 28 kilometers kodwa nje lanxa siyabe sisithi ukuthi no nginje ngilethemba ukuthi vele in 3 years or 2 years vele ngendlela engibona ngayo in 3 years time umgwaqo wenkayi babe chayile sibili 100 kilometers kungenzakala phela ukuthi beyidanise induna kodwa mina ngilala ithemba vele ukuthi in 3 years njengoba bechayile 28 lay sikhawuthi vele every year kumbe kuchaye 40 kilometers or 40 so ngilethemba ukuthi in the next 2 years sikuya ukuchaywe more than 80 kilometers ngingadana nje mhlawumbe nxa kungenzeka ukuthi bengayichayi i80 kilometers wena lana le nduna futhi yabe sibe lethemba kodwa lahliseka kodwa nilala ithemba mbone ngathi in the next 2 years umgwaqo wenkayi sizabe sibuzana ngawo sithi hayi so asila yes and then ukuba induna yama 2000 kunjani mntanami hayi asonduna yama 2000 because if first encounter yami lana I think it was at
Bulawayo Theatre. Okay. So as things are I kept saying that kuchief sengimbona nampana abantu abakhulu yabona. So mina ngigijima ukuthi njenjani ngiyembingelela. So kufika omunye othanda indaba zabantu. Haya siphomana lapha study picture yabo. So unduna wayeseseduze vele. Uthi umntwana ozobe sithini? Hame bras, mana ngapha siqale study picture yakumbona. Hame bras mana unasensara vele ukuthi hayi chomntami ngcono wena njani. Ngcono siqale sibe ngiqale mbingelela ubani. Umntwana dani o relax achala ipictures bese senjani. Sesingahle ngabona dali lo msebenzi baba. Yeah. Hayi sinduna yabadala sinduna yabatsha bonke bakhona. So uzithola usecenter lesenta yokuthi accommodate bonke. Lakho futhi okumele sikunanzelele bona labo thi ngama 2000 abanengi abakwazi ekhaya. Yes. Angahamba ngemncane so abanengi abakujwayelanga kumbe abakuzwisisi khona lokho. So ukukhokhela abadala has been the easiest thing ngenxa ukuthi bona vele bayakwazi into zobukhosi, bayakwazi induna, bayakwazi ukuthi kuyahlonishwa and umuntu omdala vele by nature la ngokukhuliswa kwabo njengoba baye bakhuliswa ngenduku, abaye bakhuliswa ngezithropo, bayakwazi ukuthi vele umuntu kumele bambe umthetho. So bona akusohlupho kakhulu. Then abatsha labo but bengakaboni uhlupho. Uhlupho ngalubona kuphela nxa ngingakhetha mhlawumbe ukuthi ngibe rigid ngoba kuqhakathekile ukuthi unanzelele lapho khona. Aso yonke indawo kumele uhambe ubehave ngenye indlela ethile. Asiyo yonke indlela kumele uhambe uthwele iauthority. Because at the end of the day unje nawe uyazikhethela ukusubmita ukuthi hayi induna yami ngizayihlonipha. Uyazikhethela kusuka enhlizweni yakho lasemqondweni wakho. So labo ama 2000 kumele sibe lendlela eswahengla ngayo ukuthi bezizwe bevuma ukuthi bebe subservient to ubukhokheli kumbe ubukhosi. But singakubamba ngendlela yona leyana ukuthi vele sithwala iauthority kibo. Whereas culture yethu, isiko lethu, is it attracting them in kuyabavumela ukuthi bebe part of khona lokho esithi culture yethu thina. So kuqhakathekile ukuthi sibili kulomsebenzi omkhulu ukuthi sizame ukupreacha that gap labo bezizwe belendawo kumbe kulento kumbe culture yethu siyenze ibavumele iba accommodate labo ngendlela abayiyo yona ngenxa yokuthi vele abanengi bangabakhona apha town ngabe emadorobheni. So ngibone ngathi silomsebenzi kodwa awukho omkhulu kakhulu. Indlela kuphela singazama ukuthi siba accommodate ngayo sikwenze kumbe senze iculture yethu ingabi yona leyana accommodate abantu abadala kuphela but yenelisa ukuthi labo iba accommodate njengabantwana abatsha udinga imfundiso nje kuphela. Yes. Talking about the generation gap there and you growing up, you lost a parent usesemncane. Yes. How was it ukukhula kwenu? Okwenzakalayo nga 2002 ngikho kwabhubha khona ubaba owayenguchief. So kwaba le gap yona leyana until 2019 ngenxa ukuthi ngangisasemncane from 2002 kwakungela nduna kwaba le regent chief wembambele mina indawo leyana. Then kulenye into nje eniloko inanzelela usikhangela mhlawumbe iage yami I was like uyazule ulenhlanhla waba nguchief omncane wachathi izinto zokuzenza. But okunye singangunanzeleli ukuthi ukuzube nguchief omncane it means uluze iparent usasemncane. It's a give and take. As much as uza kubona ngathi into lami ngangakhetha ukuthi ubaba wekhona ngize ngikhule ngiguge sebeli before nguthatha. So ngakhula but ngangilo mama. So omama sometimes benelisa ukuthi bevale igap yokuthi kumbe ubaba bayazama sebeli ukuthi beyivale igap yona leyana. Kodwa nje kwaba buhlungu kakhulu yena la esesichiya ngoba yena uschiya 2015
ngecar accident well kuba ngcono nga umuntu uyabe ekhulile uzothi hayi uNkulunkulu umthathe kodwa nxa umuntu uvuke kusasa uzothi akasekho it's something else so hayi ngesikhathi sona siyana angizange ngibone igap enengi ngenxa ukuthi ngakhula ngilomama lakho futhi kwenzakala ngencane nxa usasemncane ibond leyani yabe ngabanga nengi kakhulu so hayi akuzange kube lo hlupho lonengi until 2015 where I lost umama. Yeah, that was a bit painful civil. Yeah, ngoba igap yakhona uyabuyibona. Kuyatsho civil ukuthi mama izimbokodo. Yes. Yeah, And then izimbokodo. Cool, how are you in class? Alaita in amagates kumbe. Esikolo. Ale answer yakhuluma. Siyahamba lathi nje esikolo labanye. Kodwa nje okwamanje ngile diploma ku social science and development studies. Okay. Ngiyenza le degree lami le social science and development studies ku-2 so ngiqeda lapho kumele ngiyebala. Ngisuka lapho kumele ngiyezama ukurevise. Kodwa hayi siyazama akufani. Siyalalela lathi abasifundisayo sihambe siya revise. Hayi kuyalayitha nje mbichana. Kuyalayitha mbichana. But lapha primary ukulayitha ungalayithi. Hayi primary ikho ngibone ngathi ngangikwadula kakhulu. Hayi isikolo ngangichaya. Ngaze ngahamba eGoli sensiya ku form kwamele siya ku form 1 ngale ufika kuba ngu grade 8. Hayi ma South Africans afika amphambanisa mbichana. Angazi kuhamba njani nje. Ande uvele eZimbabwe ufike eSouth Africa. Yes. So kwaqala nje ukuthi dawusiqasa ukubona okunye ngama privileges lokuthi awumelanga uphonga ukukhuzwa nzima kakhulu. Awusaphonga uchaywa utitsha yakukhuza so khona kana ngibona ngathi iweakness ngoba uswazi ngibona ngathi laloncedisa from grade 1 to 7 ngisagatswa hayi ngambona. Yes. But ngale khona vele uphuzile akulandaba ungazi ulove akulandaba awuchayo so ikho kule problem khona pha so ngibona ngathi uswazi we must lobby sibili ukuthi lungaphuma eZimbabwe ngoba ngaku experience lami ngingasachaywa ngaqala ungathi angisaboni kuhle but ngisachaywa ngangibona so ngibona ngathi uswazi kumele lusebenze anti lapha umongameli wayethe uswazi anume but uthe sephenduka kade eswada uswazi faka nini. Yeah, anti yabona kulo hlupho olukhona ukuthi ngiyanelisa ukuthi ngisukume ngithi hayi uswazi alubuyela but until uzumangalelwe usufakile uswazi lo leya ngoba into lena yabi kuyabe kube i-decision yaphuma ecourt. Yes. Kwaba i-judgment and i-judgment yaba ngumthetho. Then umongameli la uyatsho ukutsho sometimes asika ku test otherwise mina sike sakatso omunye nje singayenza i-judgment ekhaya ukuthi hayi kulo ndoda lapho wayecha usobhuku wathecha usobhuku sase simcela sambuza hayi ndoda njengoba ucha usobhuku la umuntu omdala ukubona njani hayi simchayile sibe sibele misunderstanding right ndoda sikuthola uwonile lapha so sicela ukuthi uzikhethele ukuthi uzenza i-community service uzabhadala imbuzi kumbe sokugatsa kumbe uyenza i-community service encane ukhipha imbuzi eyodwa sikugatse ezinlutshwana so uyazikhethela nje sasizama ukuthi sibe democratic ha umuntu azikhethela ukuthi anza thathe uswazi ezimbili ngikhiphe lembuzi yami eyodwa yayi samlungisa nje mbichana akunothi kakhulu mbichana kodwa kwasokusenzakala nje after that ngenxa yokuthi ekade ngikusho khona ngani kwasokulandelela ukuthi no i-corporal punishment is prohibited eZimbabwe ayivunyelwa. Then yabe sengithathwa ngahanjiswe court ukuthi sithe umuntu azikhethele yena ukuthi ufuna ukuchaywa ufuna ukubhadala imbuzi ufuna ukwenzani. Okubuhlungu ukuthi abayibandla ethi chief mina ngiyafisa ukuthi ngingawona ngicela lingigatse imbuzi ngiyayithatha nga so nxa umuntu ngama request now ngama request so nxa umuntu democratic la umuntu ngathi hayi mina imbuzi angenelisa ukuthi ngiyikhiphe ngicela ukugatswa ukunguwe
uyinduna yakhatha vele uyawuncedisa yena ngoba imbuzi kayo so i decision yethu iyabe based khona phana ngoba thina ama interest ethu umuntu engaze emangalelwa belecala ama interest ethu ngawakhe want to defend yena so even nxa sisenza decision yethu sabe sithe sakhangela ukuthi yena kuzamphatha njani ama implications e decision esithethe azamphatha njani impact yakhona njani is it negative or positive ngoba siyasama uku rehabilitate umuntu lapha so mngazethe hayi mina ngenelisa ukukhipha imbuzi ewani ngithola inswazi zami ezimbili ngoba community service ngile shop izangithathela isikhathi so ngicela ipackage le e2 hayi as a democratic leader kumele so I believe ukuthi nxa senza ama judgment nobe lama options umuntu azikhethele yena enelisa ukuthi kanjani akwenza omunye umuntu kalambuzi kalankukhu ngoba ungananzelela babawona kakhulu bona nawo so iproblem ekhona thina singama chief or traditional leadership it seems engathi kumele sikhokhele kuphela umuntu olenkomo in terms of justice kumele sikhokhele umuntu olenkomo olembuzi olenkukhu olenqolo ledonke kuphela ngenxa yokuthi lwanongela enkundleni umgwebani nxa ewonile sokusibanzima ngoba yena uthi kala lutho and asila ama powers ukuthi thina sithi hayi njengoba ungela mbuzi ungela mkomo ungela donke sikugweba 3 months jail asila amandla ona nawana so ngamanye amandla ukuze sibalance traditional leadership izinza kuqhakathekile ukuthi ke kube at least even 6 months maximum ama chief ebelamandla ukuthi hayi uwonile sikugweba 1 month or 2 months kuphelele ku 6 months ungabilani ukuthi sikugweba umuntu 5 years hayi but sibe lakho nje ukuthi kulabanye abantu abawona ngabome kwazi ukuthi ngeke agwetshwe ungazi umuthi community service iza enforce kanjani yena sitavuke hambile ama implications akona abe so umuntu vele usewona ethemba ukuthi uyakwazi ukuthi yakhehla kanjani ngala lutho for example kulama cases ahluphayo ona lawa emakhaya yiwo ama cases esidila lawo uyabuya umuntu hayi ngitholo izibongo ngitholo X lapha kumbe ukhona ukuthiwa ngo X khona but sorry X but ngitholo uB lapha engene lapha emzini wami ngingekho mina manje uB lapha mina bemfisa ukuthi angigezisa umuzi wami ngenkomo ezingu4 uB kala nkomo kala mbuzi kala donki uyenzwana umuntu onjani so izinto ezinzima sibili XYZ labo yibo abahlupha kakhulu abahlupha bona balesikhathi abantu abadinga imali kakhulu lesikhathi babeqinisa imizi yabantu bona babe busy beqinisa imizi yabantu so yikho kuba iproblem khona so ngangezwe nje abadala besisho ukuthi abadala abakudala lakhathi esingeke ngizwe nxa evele ebhawa lapha nxa sezafika emzini wakhe eqasa ukuhlabela semfikile mina semfikile so yabesezothi engabambi lutho engatholi lutho phela bayakwazi abachawukhwelo labantu chawukhwelo eqasa ukuthethisa semfikile mina ngiyakwazi kuyangincedisa lapha ukuthi ikuphaphisa inyoni kabafuna ukuba lama problems ukuthola izinto zona ke so umuntu omdala wayechayo wisdom so lapha ngenye iwisdom ayisebenzisa ukuthi makuthi la ufohlile ezwe sokuhlala vele akutholwana hayi vela kutholwana kodwa into esiphila nayo sikwazi ukuthi khona la msebe nganitshayela ukhwelo bendlabelele vele ukuthi singagamulani phela singahlambalazani so ndakhona ibanjalo yes so in terms of your growth, did you have pressure when the growth coming from reality? Do you have pressure on society like ukuthi since you're you have to behave a certain way, you have to behave a certain way? Okuvamileyo thini ubukhosi bethu abuka jika kakhulu
angazi kwenzakalani kwaba lokuyinto nje okuncane okwenzakalayo ukuthi ayikho ngathi institution yakhona in terms of family lobukhosi asithi kodakamela into yakhona asila institution eqinileyo sibili ukuthi ebukhosini kunje and kuvamile endaweni eziningi kodwa izinto nje esisebenzela kizo ukuthi sibisele izinto zonezana zibe lesithunzi ukuthi kuyaziwa ukuthi lwana ngubani kuyakwazi ukuthi lwana ngubani njengamanje ungananzelela siyabe sikwazi ukuthi umuntu lo ubaba kubhubhile nguyomele beyinduna kodwa uthola sokubangwa ukuthi hayi la lo nguyomele beyinduna kumbe lo umele beyinduna so it simply means asiku institutionalizanga kahle kwinto kwethu sokubulana sokuthi hayi lo wayisuke ka qualify kanjani and so futhi okunye okulohlupho ukuthi induna kumele yaziwe nje izalwa ukuthi le izaba induna labantu kumele beyihloniphe kumbe beyikhangele ngendlela yona le lanxa ingakagcotshwa kodwa thina uba induna kuphela sugcotshiwe so kubuye uhulumende wabuya kwaba le ceremony kwathi hayi lo nguyozaba nguchief dakamela izolo bengaso chief dakamela yini yes so ube nguchief so as long ngoba uhlupho amandla akanje abantu bakhetha ukuthi sizamnika induna amandla njengoba kade ngisitsho ukuthi abantu bazikhethela ukuthi bona bevume ukuba ngaphansi kwenduna bevume ukuba ngaphansi kobukhosi so umuntu yibo kakhulu kuyamele sibabuze kumbe sinanzelele kumbe bona bezivumela ukuthi hayi le yinduna yethu but in terms of question yakho yokuthi kube le pressure yini hayi saziphilela lathi ngibona ngathi kwancedisa kwangela pressure nengi lami ngayenza nje izinto sami masinya ngayo so usenzele umathanda mina abantu bengakwazi ukuthi hayi lo ngubani kanti vele khona ungaba ngubani somele ukwenzekale yes so you didn't have that kind of pressure hayi asange sithole kakhulu and also when like Linda Lingena your transition was smooth it was not complicated so I read maybe sa release wona lokho uthi kubani kodwa hayi kwa saba la ama challenges ethu amanengi achiyechiyene kodwa okuhle ukuthi hayi kwagcina kuphethe ngendlela okuphethe ngayo so I won't unpack njengoba laba la khona lokho elakubalayo yikho ku right komele ukuthi akufanga kube hayi asasibo lo hlupho hayi sakhethwa kudala yikho nje ngahle ngakhethwa ngebizo elithi umbusi so ilela lisilwa kakhulu yes lo umbusi meaning what in English yes ruler yes umbusi wakodakamela yeah so ngibona ukuthi kwancedisa la ukuthi abantu bekwane emakhanda ngoba iproblem abantu siyasuka singakwane emakhanda siqasa ukubangisa izinto esizikhanyayo esecekeni so kithi kwasincedisa mhlawumbe futhi la kithi ngekhaya Thabela nje uthi hayi bakwanile emakhanda babangisa izinto ezi straight ngoba umuntu obangisayo kakwananga yabe ngakwananga ekhanda imimoya nje emkhulu yabe imkhulela so ngiyathaba ukuthi uNkulunkulu eyakithi wayiphephetha yeah and then in terms of spiritual aspect living up enkolweni lapha siyabona these days anti sokuthi isikristu kumele esingathi singene by trend yona ivele kade khona cultural and traditional way of life no iculture nje kuphila kwethu isintu sethu indlela esiphila ngayo kuvuka sibingelelane ukucelelana isawudo ukunqandelana inkomo ukuncedisana nje ukukhulisa umntana wakho la so indlela vele yokuphila kwethu bese kusiba la le ukuthi kuyaba lesikristu bese kusiba lokwethu okuthethela kwezangoma lani
mina ngikho kokubili ngiyahamba church sibili sonto London lanxa sengilesikhathi ngagcina kodwa ngagcina ngisonto London kuthiwa UCCSA konke by the virtue of uba a traditional leader, a cultural leader, vele akusangivumela ukuthi ngingavumi ukuthi mina ngiwesesikweni sesintweni. The moment ngisithi angikho esikweni angikho esintweni ukutsho ukuthi khona kumele ngibeke phansi ubukhosi bona lobo ngisihambele ngiye church kungena umuntu ozavuma ukuku-embrace kokubili ukuthi hayi siyavuma isiKristu sikhona kodwa lokwakithi kukhona ngoba into lena i-hereditary uyainherita ubukhosi kubuya from it's spiritual. So the moment when usithi ngiza kwamukela isikhundla ngichiye ama-practices zenu ngichiye ukuzila ngesikhathi esithile ngichiye ukwenza izinto zesiko bonathi kuyakuvuma lakho ukuthi uchiye lesikhundla sakhona unika abanye kudala babengela mhawu wayesithi engathola ubizo lona lolo bemconvert bembaptize wayechiya sibili ubukhosi azihambele abe ngumvangeli kodwa thina enxa uthi ufuna ubamba xambili bikho kulohlupho khona so nxa kungakuvumeli vele ukuthi ube khona esayidini yesiko hayi ubukhosi kuyabe kuvuma kakhulu ukuthi ukuchiye uzihambele wamvangeli ube ngumfundisi kodwa at the same time ungananzelela ungabala iBhayibheli Old Testament ama-10 commandments ukhangele lesiko lakithi indlela esikhuliswe ngayo silaywa ngayo uzananzelela ukuthi khona akuhlukananga la iBhayibheli liyatsho futhi ukuthi isizwe esilahla amasiko aso silahlekile kumbe sifile ukufa lokufa simply meaning ukuthi vele into lezi azihlukananga iproblemu yimi lawe wena uzabuya ube ngomsabatho omkhulu kakhulu ngizabuya ngizizwe ngathi yimi wesintu kakhulu bese ngibone ngathi somele sixabana sembona ngathi into lezi aziphili zonke ikanti kukhona okubi esiKristwini yes kukhona okubi esikweni kodwa nxa sifuna progressive kumele sikhangele okubi esikweni sikhangele okubi esiKristwini sikukhiphe bese sisala lokuhle konke bese sikuhlanganisa siphile lakho konke ngoba singabantu abamnyama ekugcineni kwakho kodwa futhi ekugcineni akumelanga sibe ignorant kube ngathi asikwazi ukuthi ukhona uJesu uyinkosi lomsindisi la nxa singavuka sisithi thina hayi but uJesu sibone ngathi kakho lani umzwangedwa wakho uyakuvumela yini ukuthi ukutsho khona lokho ngoba i-belief system kuya ngokuthi umzwangedwa wakho uthini so nxa kukuzwa sibithi uJesu inkosi lomsindisi uNkulunkulu ukhona so kumele ube lendlela ngoba lesiko lethu likhona so kumele sidinga ukubi sikukhiphe sisale lokuhle siphile lakho kunjalo for example kukhona nje kodwa lokho kupracticewa ngiyangizwe uzotha ngapha kwaze abaye begqoka omhlophe uthola sebemithisa umntwana ole 13 years 14 years 12 years sebe ngenxa uthani sebesikhula sifunda sibona into evuthiweyo lengavuthwanga so ngezinye izinto la nxa bekuyipractice yabo i-religious belief yabo ukuthi ubaba umnikazi wechurch yakwanza ukuthi ekhetha abantwana emoyeni ngezinye izinto okuyawuqhakathekile ukuthi sizame ukuthi hayi la nxa ubonile baba sicela ukuthi ulinde 4 years 5 years umntwana azenjani akhule ekwazi la ukuthatha i-decision la nxa mhlawumbe bavunyela ukuthatha i-decision kodwa kakhule phela efike la estage nesinjani so ngamanye ama-practices okungathi ngapha la ngapha sikhiphe konke okubi sisale lokunjani lokuhle kuphela ambone ngathi phakathi kwe-religion lesintu akula problem i-problem ngabakhokheli be-religion lesintu yiba babone ngathi bakwazi ngcono abasabala ama-scripts kuhle sebebala izinto for example uzathola ngithe ekhaya ngalo uyathola umuntu ngale kuyazilwa nge-Wednesday emasimini no nge-Thursday ngapha ema-South bazila nge-Wednesday
uzathola omunye umuntu asithi hayi mina ngingumsabatha ngiyazila ngeSaturday so uLwesine angisamzili yikho esesiba le problem khona ubusabatha bakho bakuthola ulapha Yes. wathi ukuthola khona apha asiyali zila ngeSaturday kodwa ungasixhwaliseli abantu besigaba ngoba isiko lethu Wena ugcina ngokuthi sabatha. iheritage yethu amalanga lana ahlonitshwayo kumele eqhubeke ehlonitshwa ungaze ube ngumsabatha ube ngumromo ube yikuyini xa usizwa phela somele uzili Sunday yodwa ungahamba khona ngale Roma uyezihlalele Roma asisoze sibuye thina sithi no asizilo kweRoma kuthiwa nxa useRoma uyenza njengama Roma liyatsho when you're in Rome you do as Romans do nxa ukodakamela uyenza nje abantu bakodakamela ungathi wena ngenxa ukuthi usufunda okunye umbe subona okunye subone ngathi kuqhakathekile ukuthi ufike ukuthi hayi uLwesine lo mina ngingendawo ngizakwenza lokho vele uyabusizwa la ukuthi engqondweni sokule problem semphikisana lezinye izinto ungezwa vele sophikisana lokuphila kwabantu ungasahloniphi sokule problem khona phana so mbona Vele ngathi sesiyaqala uku-argue ngama-days. ngama-days izila ndoda i-Thursday uzazila ngeSabatha yakho Isilungu uhlala lapho. kumbe uhambe eRoma Ungena endlini. umungene indlela eqhakathekileyo kodwa nje ukuthi sometimes uzananzelela iconstitution iyananzelela inkolo zabantu bonke ukuthi wonke umuntu lelungelo lokuzikhethela ireligion yakhe so because iconstitution supersedes iculture yethu iculture yethu is not supreme over the constitution so iconstitution nxa isithi religion wonke umuntu lelungelo le-religion kutsho ukuthi umthetho wethu wange-Thursday lowo vele uyagabhelwa ukuthi umuntu ethu uyafuna ukuthi yena azile ngeSabatha engazili nge-Thursday nxa soku-argue mhlawumbe ecourt sokusiba le problem khona phana ngokuzothola but constitutionally umuntu lelungelo lokuthi azikhethele so sometimes i-constitution ilama ama-loopholes abulala iculture yethu abulala isiko lethu entweni eziningi kakhulu okudinga ukuthi ngokuya Ukuthi umuntu omncane ngasatshaywa. ukuthi Umntwana engatshaywa. So kumele ube yi-police case etshaywa umzali. ethaya umzali wakhe ingenye problem laliyana nayi okuzila kunenge nje okwezinto kakhona kanti kukhona nje kunenge engeke ngu-unpack nje khona apha Ufiwe ngapha kule party thina esikwe nayo. kumelime Abaqale ukhale ngale. uqale kukhali bafuna ukugida ngezinye izinto nje ezinzima zona ziyana kodwa kumele sidinge indlela around ukuthi singakubamba njani okuyizinto konke khona lokho So ndibona lapha le mention i-corporal punishment. So lapha indoda leyayinika sibili uswazi. Leyinika sibili linembe strong. sebecela ukuthi sure chief laphana seliqalisile ukuthi ngoba sike sabakatha until kuzobe le court case but hayi ibisebenza sibili mina kulenye indoda Ukathwa ngemvubu ngemvuku kule ndoda sibili kulomachaya kumbe yini umachaya. hayi anchayi bantu abami kulomuntu nje otrenwayo ukuthi achaye kuhle engalimazi abantu Iloba ubaba onganani. no baba siyasikhala uthule embuzi Oh yes. Mayenge nani yilezi ezingezwayo XYZ akula. akula so singakuthini kumele sinjani masinya nje omunye usendithanda kakhulu ngenxa ukuthi samgatsa vele nxa imbona unhlonipha ngenhlonipha so ngiyabona ukuthi sesideprive abantu bethu into eyayibancedisa so abadala manje abanye sebebhala izincwadi abanye bayabuya bethi ayi chief laphana sesiqalisile ukukatsa bekungasabi lemsindo emashop bekungasabi lani kodwa since kwamiswayo abantwana sebelobudlwangudlwangu so abantu sebetshayana ngamahloka sokunjani so for isigaba sami I think kuqhakathekile sizazama ukubhala something applyele ukuthi thina sodwa kodwa kamela sileza khamwezi sibhale angazithiwa kuyinokho ukuthi bayasayina abantu i-petition ukuthi sicela ukuthi thina sizakhamizi sicotha abantu abethu sinika ubaba lo trainiweyo ukuthi bagatse nxa benjani bewonile labo bayakufuna ukugatswa bayakufuna sebele ngoba abanye bayakubonga khonokho uyababona ngenhlonipho asebelayo So sikhulume ngana le lokhuzeni
sakhuluma ngale religion ukuthi kunama situation la ukuthi abantu umuntu sethethe umntwana lo omncane. What do you think kumbe ngale enkaya kukho Uthatha lokho ukuthi athola egangeni sokulama flake ayi-ready sokulembiya egangeni sokulento eziningi ezenzakalayo lapha under the name or the disguise yama-church of which ungalalela nje ukungunguna ukuthi ngapha nduna ngapha thina kithi ngihambe kahle kahle ngithi ngathi etown la Gwabalanda Magwegwe ngiyakwazi ukuthi bayakhuluma ngakho ukuthi wona sebecabangela ukuthi maybe izulu ngabe lingananga ngenxa yakhona ukuthi egangeni usufica amalembo lawa ayi-ready uthole kule nqayi uthole kulandana then kube sokuba le problem yokuthi abantu labana izabaxotsha njani khona phana ngoba sokungathuthi lightning sathi izabaxotsha. So do you have that kind of a situation or what's your take on that situation? Kuyaqalisa nje uSprouta mbijana kwezinto khona lokho kodwa siyazama ukukhuzana kufana athola kule zinto zabo ngothi kamtanda. Yes. Antu ezibala la khona nje ali foreign so lethu asilo lethu leliyana kodwa akithi akuvunyelwa vele ukuthi kwelo tsikamtanda vele asifunda kumbona ngoba lasisigaba si-right silabantu baso abaloyayo isigaba silabantu abaloyayo siyahlonipheka uzathola ukuthi kulabantu vele kwazi ukuthi laphana singatsho futhi ukuthi sikhulumele ukuthi kuyalo but silezinto zethu uyafika ukhipha izinto zethu ezinesizulu suthinka imtanda yakho asikwazi ukuthi kutshona anti kodwa abantu uyathola beluze last ngathi ngifika ngicotshwa umlisa wami enginike report ukuthi kusuke inkomo ezingu-75 kuthiwa abantu batholakale lezinto ezitshiyetshiyeneyo emizini yabo umuntu lana engathola into sukhipha inkomo ezimbili kumbe ezintathu zihambe 75 inkomo so yinotho yesigaba thina kade sisiba sethu senkosi sikhona sile 31 omunye wahamba le 75 so ngcono abantu behlale lezinto zabo lenkomo zabo ngoba yinotho yethu phela nelana abantu abahlale benza vele kwakukhona khona lokho then lokho kwama flake lokho hayi izinto kumele ziya into ezikhitshwayo andazi nxa sesidinga izulu sesicela izulu kuqaliswa ngayona leyana i-cleansing process kudojwa amathambo kukhitshwe izidleke ezinye ezitshiyetshiyeneyo kukhitshwe izinto nje ukuklinwa iganga lonke lena leliyana so leziyana ngezinye izinto ezitholakala ngathi ziyabe sezingcolisile iganga kodwa ngithi siyabe sikhipha ngokuzithemba kumbe ngesebenzi ngoya kusesabisa kodwa kuyaqhatha ukuthi sikhulumisane laba abakhokheli bona laba bamabandla athile kodwa uqhathekeleyo futhi ukuthi amabandla wonke enjani aregister sibe kwazi ukuthi i-church sibili ezimeleyo laphana beyenza structure sabo kumbe i-building kwazi ukuthi i-church B kumbe i-church C esontela laphana not ukuhamba bengcolisa nje iganga lonke lona leli yanqaba besizakala asikwali khona khana kodwa sicela ukuthi izinto zenziwe njani zenziwe kahle iganga liqhubeke linjani lihlonitshiwe ngoba khona kunjalo sibili uhamba lapha vele ngamaflake athiyene uManchester Liverpool nqayi kumbe ngezotshwala but vele inqayi ungaswela inqayi ngale ukuthi ukuchayela yabuzithathele khona babeni. Yes. So being a chief ukuba induna and then you are introducing new ideas amatsha now being innovative and everything, how is it balancing it and proposing it to the elders? There's nothing new under the sun. Yes. Konke siyabe sikwenza mhlawumbe siwayekwazana for example saqalise lesiphaleni senkosi we only changed the concept kodwa mbona yathi yayikhona mandulo kodwa thina kudala kwakubuya abantu they were used to pay tribute thina okwamanje abantu bebelima ensimini kuthiwa insimi yenkosi kodwa i-production yakhona ibilow loku-affectwa lizulu even lokuzinikela kwabantu ukuthi umuntu elima ensimini yakhe bese ezolima le sigaba bekusiba nzima so thina esakwenzayo sathi-ke
instead of ukuthi lizolima ensimini hambani lime emasimini enu. Kungafika isikhathi sokuvuna ukhiphe 2 magokoko liwalethe esiphaleni senkosi. Sesikusevey energy lesikhathi lokuthi ufocus ensimini yakho kuphela. Then amagokoko la engabuya azancedisa abantu abahluphekayo. Kodwa esakwenzayo kusiya phambili nganginanzelele thina siphose sincelelane legokwe igokwe ba isivuno sabo sijwayele ukuba sinengi. So abantu bebethatha inkomo ikibo lapha nxa soyisikhathi sendlala bethenga amabele ibutter trade ethenga amabele idistance bese kuya lamabele lawana. So ngasenanze ukuthi inkomo zethu ziyaphuma ziyakhona ngale zinengi kakhulu. So kulokuthi abantu bephume bekhatshana ngona amabele lawana alethwa ngabantu ngokuchiyana afike bemanengi anithwa isifula sigcwaliswa isifudlana. So afike bemanengi amabele lawana nxa sethe abamanengi bese sithi ke ukhona uyabe sechawa endlala sebuya ke instead of ukuthi egokwe bese buya lenkomo yakhe njani ethatha amabele akhe laphana ole mali ebuye ethatha amabele akhe laphana ole mbuze ebuye ethatha amabele akhe laphana. So indlela futhi yokuthi instead of traveling indawo ezikhatshana kodwa ngcono bebuye benjani bethathe khona lapha eduze then singaconverta kube imali kube izinkomo bese siventure kwamanye ama projects achiyeneyo. That's why ke indlela futhi esazama mabe siba lama fines kade sinkomo ziyabotshwa umuntu engadlisa endaweni wrong yabotshwa ebhadala ifine. Umuntu engawona esigabeni uyabotshwa ebhadala ifine. Ngama streams amanyathela kuma coffers ethu. So khona kukhana bese sokuconverta ke yiko esaqhaza sathenga ngakho iroli siqalisa ukuthenga sathenga iroli sathenga imoto encane sasiconvert kube iambulance ukuthi be ambulance. Sayakha the first house for the vulnerable sabhadalela abantwana ababili abathathu school fees. So siyabe izinto zona ziyana amabele wona lawana okwamanje yofuthi aseyazala isibaya senkosi ngoba unqa ezothenga inkomo amabele ngenkomo sokulani sokulenkomo. So izinkomo lezi lazo futhi abanye behaya iroli leyana la iroli yasithela ngaphi esiphaleni senkosi. So yikho ke sokwenze saba lenkomo ezingu 31 this year. Okay. Esikhangelela ukuthi sisiya phambili kumele zibe zilokho ziqanza. Why sisiba lazo inkomo lezi? Okwamanje omunye athi mbonela lapha lifundisa abantwana ngicela ukufundisa abayi2. Ngibonela senza so ngicela ukwenza so siyakuvumela lokhana. Kodwa sithi thina kwelilanga umuntu uyavuka sithi mina uDakamela ansamthandi. So ansenelisa ukuthi ngiqhubeke ngincedisa kuma projects akhe. So senze ukuthi the day usizwe ngathi awusasithandi kumbe kuyenzakala ama ezinye izinto esingela control of umuntu enelisa ukuthi exoxe emsebenzini lokade komnika imali kuvuke ungasamneki enelisa ukuthi umuntu evuke ethule kumbe ebhubhile. So ama unforeseen circumstances la. So sithi thina nxa kube njalo siyenelisa ukuthi siyekhipha inkomo yethu eyodwa laphana sikhave sibhadalela abantwana. Kodwa zona sikhangelela ukuthi mbayimbaye bese siqalisa ukuyenza cake fattening cake breeding sivula amabhucha uqalisa ukuthi kube lama activities azancedisa abantu besigaba besebenza uyabe sebenza ebhucha uyabe feeder uyabe buye zothengisa siyenzele abattoy. So kuvele sesisenza so sifuna ukuthi Dakamela in the next 3 years vele is sustainer ngoba ngenkomo zona zana njengoba kade sikhuluma ngemgodi laphana singanonisa ezingu3 iyabuya iroli imodel yana edrill umgodi drill nxa sithengise kuhle inkomo zethu. So mbayimbaye inkomo zethu zingafika inani esilifunayo sesiqala ke ukukhangela indawo ezithiyetshiyeneyo. Right ukufuneka amanzi ngale kudrillwa amanzi siyenze irrigation kufuneka amanzi ngale sidrille kwenza irrigation. So kusiba lamabele amanengi sesikwanisa ukuthi kumbe sesenelisa ukuthi thina ngesikhathi sendlala sibe silani silokudla ukudla lokho futhi sesikuconverta kube zinkomo kuncedise labanye kubhadalela abanye abantwana ama fees siyenze lemklomelo kaDakamela. Siyafisa ukuthi sisustain to that level kodwa it's a process ayikho lula ngoba abanye abadala baye bengazwisisi. Abanye bayabona ungathi uyacazimula so ngathi udla amagokoko wabo la
ngangitshela omunye ukuthi abanye omunye wakwathi mbonile indlu okuthiwa le yakha kuthiwa ngiyakha indlu emahachula ngamagogokona lawo so akulula vele ukuthi kwenzakale konke khona lokho kodwa le yakhe manje hayi umuntu nje ongakayakhi kodwa abantu bathi hayi kodwa kuleyinye indaba eyaphumayo kwadwa kuyabe sokuyindlela yani kuyabe sokuphuma ebantwini abangasupportiyo sebezama ukudungaza bephambanise laba abantu abasupportayo ukuthi libhizi liyakhipha amagogoko yenu umuntu uthatha izinto zenu uyakhani emahachula so zindlela zona lezi sewesilwa lazo imimoya so uthi yaba wadlula emahachula wafanisa ukuthi naye la chief naye wabona indlu efithu chief so mina ngabona into enhle ukuthi bamfisela ukuthi ngiyakhe ngaphi so isikhathi sizafika ngizayakha kodwa not ngamagogoko so ngoba kunye usuzibuza ukuthi right amagogoko lawa bathi kule zinto phela ezenzakalayo la nxa kuyakhiwa emahachula kodwa nanko kule role kule ambulance kuyakhelwa ngoba this year siyakhela abantu abangu4 izindlu so since last year sesiyakhe 5 izindlu 2 room houses eyabile veranda for the vulnerable people sizama ukuthi abantu besihlalele nje kuhle kuhle so yeah kunjalo yeah and then for this project khathesi asayenziwa in the community okusekhathesi sokuqala ukuba nama partners kuyo uhamba njani in terms of funding ama projects yes funding khona icine nje wonke umuntu ngwenkayi mbijana so wonke umuntu uyazama ukuthi la yasincedise labantu abachiyechene ababe nami ngizafaka lokho last year enye inkomo sayithenga kodwa lo ngumuntu wayefakile sathenga besimtshela nje this year ukuthi hayi imali lana oyifakayo sithenge ngayo inkomo so lawo edile esibayeni senkosi bakhona nje abantu abachiyene omunye uyenelisa ukuthi efake amazenge omunye athenga izipikiri ngoba konke lokho ngokwethu sonke nini ngoba akukho confined kuphela ukuthi kumele kuma kwakodakamela kodwa sikhangelela ukuthi sonke sibukhokheli sikwenze nini nxa sizinduna sonke ngomnyaka nxa sisakha 5 izindlu imathebelele nje yonke le 5 times 75 izindlu ezingake ziyakhelwa abantu abahluphekayo sebele shelter so i concept esifisa ukuthi nje isabalale isizwe sonke ukuze sisenelise ukuthi induna efundisa abantwana abangu10 times 75 750 kuyakhiwa izinto ezingu5 times 75 uyabona so kusefika i10 years kunenge kuyabe kwenziwe for abantu ezabelweni zakithi yeah abafuna ukuxhumana lana and want to partner in this project bayenza abanye bengakaqalisa ukuthi inamba yami ngiyenze ibe private kakhulu ngithi bengaqasa ukuyenza ibe private isase public so yabe fisa wenelisa ukuthi axhumane lathi sixoxe atsho la ukuthi indaba vele efuna ukusincedisa sibe kwazi phela ukuthi ufuna ukusincediselani samukele lokho afuna ukusincedisa ngakho sibe accountable kuye nxa ifisa ukuthi sibe accountable in terms of ukuthi hayi mfake lokho bemfisa ukuthi kube nje so hayi besisalisele open door policy inamba yami nje angazi uzayibhala phansi ekugcineni uzayibhala phansi ngingayikhuluma then sizayibhala futhi ngo 0775 45 6103 okay ngayiphinda futhi 0775 45 6103 nxa ngisekhaya sometimes nxa umuntu efuna uWhatsApp kumbe efuna ukusend i-email email anthanda ukubanika ngoba ekhaya ngale network yahlupha silezihlahla esima ngaphansi kwazo kumbe sizigadayo ukuze sibambe network so ngenye challenge esilayo futhi chief unga izesihlahle so izinto ngama challenges yes into esiphila lazo abantu bagada izihlahla abanye bayadinga indawo ama network ahlupha so ngama challenges amanye okuyizinto ezisibisele emuva njengesizwe ezisibisele emuva njengenkayi ezibisele emuva i development yenkayi so ngezinye izinto nje
siyabe siaphila ko Econet labo Net1 ukuthi bengasithandisi ijuice kuphela kodwa besithandela ngeinfrastructure bezofaka izinto ezibambekayo and then amanye ama projects into lapha sikhulume ngale farming akhona amanye anganclude farming ama projects anga include sanganclude nje lapha besikhulume ngale Sphala inkomo yesiphala akhona amanye le Roland kade sibesenze inye skills transfer siphinde futhi sifundise in terms of ayisikayiqalise kuhle so at times andithanda ukukhuluma ngama projects esesizawayenza andithanda ukuzwakala ngathi ngiyacampaigna sometimes so into nxa ingakayenzakali kuhle sesizayenza angithanda ukuyikhuluma singaze sithenge izitini sifuna ukwakha something angeke ngitsho ukuthi silezitini sifuna ukuthi sakhe ngazo enye into so ngifuna ukuthi hayi sesakhe enye into sikuhalf kumbe siphelile so akhona ama projects kwelina sahlala khonapho sesikhuluma ngawo so andithanda ukuthi ngithi hayi sifuna ukuyakha ihall engaka sifuna ukuyakha into engaka sifuna ukwenza into engaka sifuna hayi thina sifuna ukwenza kuqala bese singaqasha ukukhuluma ngento ukuthi hayi kulento enje siyenze so ngoba ukukhuluma asikuthandi kakhulu yes si prefer ukwenza abadala bathi izenzo kungemazwi yeah and then chief Dakamela appreciation awards imiklomelo kaDakamela yebo yes itheni kuhamba njani ngayo kahle yes hayi okubuthela lapha inyama abantu bachaya amabheki yeah so imiklomelo kaDakamela konke sikwenzayo khonokho siphala senkosi sibaya senkosi ukwakhela abantu ukufundisa abantwana esikolo it's also a build up to event yona leyana enkulu so kuyabe kuyiprocess kumanje sesiqalisile ukusebenza imiklomelo kaDakamela well itake yona le itama appreciation awards sebes appreciate abantu abenza okuchiyechiyeneyo koDakamela enkayi isizwe nje sonke jikelele abanye benza izinto voluntary abanye basiza abantu bayabafundisa abantwana abanye ba excel in terms of businesses abanye bayenza ama initiatives nje amahla chiyechiyeneyo so siyakhangela abantu aba inspire isizwe abanye abangama role models abanye osokulong overdue ukuthi be appreciate abanye osukubona lapho umuntu omdala usengaze azihambele so sithi thina let's celebrate abantu bakithi besaphila kulokuthi sithi kodwa uyasebenza simekele njalo so siyabe sizama ukuthi siphakamise khona lokhu umuntu ongabe kwenza ngokwesikhathi sona lesesithile sithi thina usebenzile sibonile asithi ukuthi usebenza ukudlula abanye kodwa sibonile imisebenzi yakhe emihle and we want to appreciate and we appreciate khona lokho othe wakwenza kumbe okwenzayo so imiklomelo kaDakamela kahle ikhangele njalo ukwenza kwabantu okuchiyechiyeneyo kuma areas achiyechiyeneyo ezigabeni ezichiyechiyeneyo njoba manje ke labona besilabo solwayo ngwenyo professor he has excelled kulokho zakhe ke labona besinike ise Ernest Ndlovu the actor basebenzile they are making us proud besinika kulomunye ijaha kompofu umlondolozi impofu owadopi wathola imoto lena ichayene le safeguard ichayene le role I think 4 years ago wathatha abantu labana abancediswa bahambise St Luke's lapha nesibedlela wathatha imali lana wayibisela ukuthiwa kumbe $100,000 kodwa ngibona ngathi kasaphiwa ngalutho even ukubonga token of appreciation
so ngathi yazi imali lana ngasase sazana wayeza buye donate nga kodwa kamela ama projects lawa swasukumise kakhulu kumbe wayeyabuya atshela uchief isituation take care of it simncedise simnike wisdom kodwa sim appreciate ngenxa ukuthi yoma core values of ubuntu honesty yethu yona leyana ungananzelela kulenye indoda okuthiwa nguLord Macaulay ngazokwa bale report yakhe I think report le wayebhala ngo-18th century besazo surveya abantu bakithi nje bezokhangela umomo before besicolonize so ndoda lo wayenike report esebuyele khona ngale kuthiwa House of Lords khona ngale England esithi bakithi ngihambile eAfrica ngibonile engubone laphana ngithole kungela masela ngithole kungela muntu olambayo ngithole kungela prostitution ngithola abantu bebambene watch izinto zonke zona ziyana so ungabona umuntu esithi ngithole kungela lokho kuthi ukuthi yena kuye kanjani kukhona so izinto zona lezi zazingekho kithi thina sasilakho ihonesty kwangela masela kwangela umuntu olambayo so ngama core values obuntu bethu wona lawo so umlondolozi ke ngenxa yakhona ukuthi ubuntu bethu so akula muntu o vele wayenza into enkulu kakhulu etshengisa ubuntu bethu etshengisa ukuthi umuntu wesentwini watshengisa honesty yethu watshengisa lokho kwatholakala kungekho ukuthi abantu babe so bese sitsho ke uLord Macaulay ukuthi the best way singadila layo labantu laba ukuze senelise ukuthi siba colonize is to break their backbone umgogodla wabo kuyisintu sabo kulisiko labo baqamula la manje babhizi baqamula isiko lethu vele siphambene kunzima abantu ngamasela abantu abathembakalanga ngaphandle kamlondolozi labanye engabazi umlondolozi labo Sipho asazi uSipho ukuthi indaba zabantu thina sithanda ukukhuluma ngazo ukuthi next year ngalingangele ntoni ukuthi next year ngingathola lama kumqomela angifithanga ukuthola so this year besinika ababenze kahle besibanika intonga enje so ikanje exactly nje iphothene which is a symbol of ukubambana so besibanika so angazi ukuthi next day kuyabe sokuvuma ukuthi ungaphiwa intonga komele ngisebenze so kumele usebenze between kathesi kusiyafika next year kumele uchudule kumele uchudule sebenze so asengizwile ama projects that you're doing and kule indaba ekhulumileyo okay underground team I think we are free with this interactive there's indaba ekhulumileyo ngathi indindile lithe lathatha one of that Tony motor that I converter into an ambulance kule motor yethu sikade sisebenzisa as an ambulance seriously sile motor saqasa ngeroli sathenga ke imoto yona le encane sase singena ezakhamuzini ukuthi no ungathatha unkosikazi phela uyathengela isepa uyadla uyaphathwa kahle sabe sesikhulumisana ke lezakhamuzi sasesifika ekuthini bathi bona ukeze ibhedlela zethu zikhatshana ngo50 kilometers 45 kilometers away so vele sigabeni laphana ama private umuntu yabe charge umuntu maybe $80 umhambisa esibhedlela so sasesivumelana ukuthi njengoba kuyinto yethu bavuma bathi hayi thina sabe siyibonga nge$25 ukuthi iphile phela igcobe ithele ifuel ithele oil nje ingaphongu ingabe njengamanye amadoda ukuthi engathatha unkosikazi sisetshenziswa kuphela engaqothiswa onyeni tamatisi uzazibona sepanguka and then enye into ekade isukuyibuza mina njengejahi lizakhula ibina lithini chief ngiyapholika isesintwini sethu siqhubekele ngayo phambili kulabanye abantu okwamanje oyisquad olokho engakathathi ongelani so engambuza yena ukuthi ngithini ukuthatha unkosikazi ngingathini so
umuntu nxa efuna esenelisa into okunye okwenza singayenza ezinye izinto yikungenelisi kwethu. So nxa usenelisa ukuthatha isithembo kambe yabo ilisiko vele isiko lethu linjalo nje lilakho ukubona lokho. Bese okukhulunywa futhi ngeratio ukuthi omama ngathi banengi kulabo baba. Angikwazi ukuthi liqiniso kumba soqiniso ngizwe statistics. So khona kukhana kuyatshengisa ukuthi uNkulunkulu ngewisdom yakhe wayekubalansile njalo. And ungahamba even siye eBhayibhelini, the wisest man eBhayibhelini kwakungu Solomon, who had 700 wives and 300 concubines, or 300 wives and 700 concubines. So lapha ngisazibuza kuqala kumele ngokuyarify ukuthi ama-concubines ayemanengi kulamakhosikazi, amakhosikazi ayemanengi kulama-concubines. Kodwa engiyakikho ukuthi khona i-wisdom yonke lana esizwa ukuthi wayehlakaniphe kakhulu. Kambe advise abantu abangu-1000 abantu abangu-1000. So antu yakuzothiwa in every successful man there's a strong woman, 1,000 strong women behind. Uyabomile nje. But uhlupho lukhona as much as ngingathi si-right singatshona sithi sifuna ukusithatha, kodwa bakhona abanye abantu nyake mbone laphana ngale emcimbini wethu kwabuya abantu sibili ababili abathathu babuya lezi thembo zabo. Ngithi yabona amadoda wabuya usolwayo laphana uprofessor, I think lamakhosikazi akamathathu ifamily ijabulile, uyabona laba bajabulile nje bonke. Angithi ngabona laphana lo Ncube laphana CEO director we-Kingdom Blue, lamakhosikazi akhe laphana kukuhle, yabona vele umuntu uhlebe ngathi induna nje engaka. So into yakhona ngathi ilawa amandla sibili, kodwa uhlupho lukhona nje ukuthi bona osisi bethu, bona omama bayakuzwisisa yini nxa sikhuluma ngesithembo i-polygamy, ngoba i-polygamy isibe demonized, siyenziwe yangathi into embi kakhulu. Abantu sebakhetha ukuthiwa ikwenza lokho, abantu baprefer lokho okwemakhoneni, umjolojolo emakhoneni lo nkosikazi wakhe. Kanti emandulo abantu babekwazi ukuthi hayi umuntu uyazithathela amakhosikazi akhe. Kuthiwa kulo khokho wami wathi ejoyini iLondon safika i-CCSA ilesithembo. So sebesithi no ona njengoba lesithemba uvunyelwa ukuthi ube member e-church, ube elder e-church. But lina bafundisi ngiyalibona iproblem yenu. Mina ngingcono abamembuya lawo liyabazi. Lina lilabenu lapha eliyabe linganjani lingaba disclose sibe bazi. So osisi bethu bona bayakuzwisisa yini khona lokho. Ngibona ngathi ngenye into omele si-engage kiyo, siqalisene ukufundisana, ukuxoxisana ngayo. Ngoba sometimes ungakhangela i-history ye-polygamy, baningi ama-families akhona are-divided, ababonani. So kudinga sibili indoda uqobo, kumbe indoda eqotho sibili ukuthi ibe lesithembo. Nxa uzizwa lawe uyindoda sibili ugeza ngezihlahla eziright, unatha lezihlahla eziright, ukwazi futhi lokudinga imali okuright, ngibona ngathi hayi akubi lohlupho. But angeke ngi-advise ukuthi yathi ungenelisi la ukuthenga isitshebo, ungenelisi usuqasha ukuthi uyethatha isithembo. Hayi man, akukho kuhle, akukho clean. Kunzima ngento kakhona. So but okuhle ukuthi si-engage osisi bethu, si-engage omama, kube izinto nje esifundisana ngazo, sibonisana, siqasa ukukhangela ubuhle baso lobubi baso. Ngihamba ngale kwaZulu into vele umntwana nxa ekhuliswa ukhuliswa ekwazi, ungananzelela futhi isithembo kudala. Ayisukuthi wena ngo sithi sembona inkazana lapha semfuna ibe lo mama wayokuncedisa ethi mbone lapha umazibani bani mbone ngathi engavuma ukuthi sizohlala la ebaba. Umama la wayokuncedisa ukuthi okunye kwakusenzakala kanje. Isizwe kumele sikhule. Umama njengamanje sokuwesa kunzima ukuthi umama adlule abantwana abathathu. Okay. Engathi engabeletho oqala ebeletho esibili ebeletho esithathu odokotela bamtsho ukuthi wena uzakufa behle
kumbe wesithathu behle bem-operate bethona akusavuma kodwa isizwe sakodube kumbe sakoncube kumbe sakochuma kushuthi right kuyazalwa 3 kuphela abantwana so ngezinye izinto omele sizikhangela ukuthi no sezele 3 so akusithi kungaphela ithumbu so kudingwa ke nje omunye njani omlamu omunye nje omncane ozaqhubekisa futhi ezale phela indoda kumele belabantwana 12 13 ukusiya phezulu angithi kodwa umama oyedwa kunzima especially these days ukuthi azala abantwana abangu-10 12 abakudala osizwa ukuthi labantwana abangu-13 ugogo yedwa sibili uzothawu labantwana abangu-13 kodwa abamanje sokunzima izinto esesizidla nje ukuphila kwethu akusavuma ukuthi uwele lo mkakho angeke vuma ukuthi 13 so isithembo ke singena khona phana ukuthi hayi mina sengiqedile abangu-3 asidinga omunye ozancedisa phela laphana ukuthi isizwe sinjani siqhubeke kulokuthi sihlangana emfeni sesibona omunye ofana nalathi lapha omunye kodwa kwenziwe kuyinto enjani eyaziwayo kodwa oqhakathekileyo ukuthi indoda ibe indoda eqotho lamakhosikazi engene ekwazi ukuthi angena entweni enjani kungabi lokulwa kungabi lama frictions abantu bekwazi ukuthi bayemuli enjani eyodwa so xa ngikhuluma ngaso nje lami lokho ensizwe ukuthi kodwa into right phela nxa ngikhuluma ngaso lami lokho ensizwe ngoba sometimes nxa ukhuluma kumele uzilalele phela ukuthi ungabonga ukukhuluma so I think I'm also taking my own advice ngibona ngathi hayi so the chief kade so far you're married hayi bengakathathi bengisaqesa nilola amahloka ami wonke bese siyagamula hayi angabe married what's with the weight why ulindweni hayi bengakatholi kahle umaqondana aba right alright kumbe okwakhathesi so akusonto ezijahwayo lazo ngendlela esisebenza ngayo uyathola manje uchief Dakamele ethanda isizwe ebesethatha umuntu ongasoze ethanda isizwe uyathola uDakamele akasathanda isizwe akusela umklomelo kaDakamele akusela ama-ambulance akuselana so siyabe silenda ukuthi uNkulunkulu labaphansi besincedise sibe ukuthi kukhethwe kuhle umuntu ozaba laye lothando ozavuma futhi ukuthi hayi mina baba sengizele 3 asidinge phela owesi4 so imthandazo ngiyacela sibe la uNkulunkulu ukuthi kube izinto sibabone ngoba kuqhakathekile ukuthi isizwe sikhule okunye kumele sikunanzelele ungahamba ekhaya uyenelisa ukuthi ungakhayela ama families amaningi and uyenelisa ukuthi asithi kuzelwe a family of 5 a family of 5 uzathola maybe kulabafana ababili lamantombazana amathathu ungaba labafana abangu4 lentombazana eyodwa kuyiproblem mbijana okay ngoba abafana bale tendency yokuthi bengathatha sebecontrolwa ngamankazana kasa support kodwa nxa usasemutsha la usazisebenzela kula problem ukubona sule 70 years ukuthi ukuzala kuqhakathekile one ungananzelela from 2000 to 2008 bafila abantu abanengi ngaleli gcikwane lalifikile yes abanye bahle basala bengela abantwana okay omunye wasalele 1 kodwa ababezele 10 abanye kwasala kule 5 abanye kule 4 abanye kule 3 nxa uzele 5 yakhona uzalwe 1 njengakhathesi ehle zithandela ama drugs OS2 ezithandela injengo ngabafana labo OS3 ajoine laba abanye laba OS3 umfana athatha unkosikazi olamandla ozamdonsa ukuthi engasupporting ekhaya yes OS4 angene engozini afi kumba joine laba abanye laba babona about these days ukuthi thina singabe ekhaya singaba ekhaya ezinye izinto sizazi uyobaphi kulo sokukhona kathesi ukuthi ijaha lejaha
Uthuzala abantu banye nje abazithandanelana benjani bebodwa manje kade sibe sengibona okunye ndibona ukuthi ubhuti lomnawa ke bethandane bechata hayi thina sisezekhatsha ngokunye kwezinto okunjani okuphilayo khona lokho right kodwa asithi right ngalokho okujwayelekileyo labo okunyathi sokuthi kujwayelekanga ngithi ngalokho okujwayelekileyo ngithi wena sule 70 years usekhaya uyakuzwa omunye umdala so khathesi into esikhuluma ngokubhaliswa khathesi ukuthi babhalisa uzomunye besithi hayi lo lingambhalisi ulabantwana egoli oh yes ngazo kubhaliswa kuyakhangelwa phela kulabantwana egoli linganjani lingambhalisi kodwa nxa bengasambhalisanga ulabantwana abasupportayo yini bulabantwana abazitshayela ama drugs abazitshayela injengu abathetha abafazi abathi bengasupporti abayise bengama South African lokuthi ngabenkaya abasakwazi bona le 70 years uncitshwa lokudla kuthiwa uzele so ukuzala abantwana abanengi I probability yokuthi ube le 3 years kwanele emakhanda ibanengi ngoba ungazala 3 uyaba le probability ukuthi 3 zonke zona lezi azikwananga emakhanda but ungaba lenhlanhla konsithola 3 years njani ezikwaneleyo emakhanda and lapha likhuluma from experience into elizithola ekhaya khona kulabantu abazancitsha ukudla ngenxa yokuthi balabantwana egoli balabantwana eLondon balabantwana kodwa abantwana bona laba bayasupporta yini abazali babo emakhaya okunye okwenza manje uthola umuntu esala ukubuyela enkaya esala ukuya ekhaya esala ukuya ngapi uyesaba ukuthi nxa ebuyela ekhaya uyalala nga kodwa imillionaire egoli kodwa nxa ebuyela ekhaya imoto yakhe yabe enkulu kulendlu okumelala lekiyo yakubona so umuntu wakhona uyantsara kabuye omunye ubuya segula omunye ubuya senjani omunye ubuya senjani yikho nje leBhayibheli sitsho ke ukuthi abantu aba even ungakhangela thola abantu asebeyakhila anti kuthiwa siyakhe ezulwini thola nxa uyakhila ezulwini ukwazi ukuthi ulendlu ezulwini right la nxa ungavuka ugula lapha awuqhathi lokuqhatsha nje uzihambela kuhle ezulwini lezi ezinsarayo laba bantsarayo phela bayabentsara ngokuthi bamtshengisa iview yendlaba ehlala kiyo ebeseyibona sefuku uphenduka so izinto ezikhona ke zona lezi ngizule lapha earlier in our conversation sikhulume ngokuthi you mentioned ukuthi laba bama-church laba bakwanisa ukubonisa umuntu emoyeni umntwana omncane on 12-13 years and then I picked up ukuthi okay you are very conscious in terms of protecting the girl child yes so now I want to ask about the boy child owenkayi facing ama-challenges ona lawa ama-drugs into zona lezi ezitshiyeneyo izidakamizwa lezi ezingathi azikho right what efforts are you doing to protect that boy child besides ikatsikatsi nxa sikhangela laphana sizama manje ukuphakamisa isport udlala ibhora izinto zona lezi besikhuluma nje even lama tournaments esesibiza even Highlanders ukuthi bebuye bekhangele bescout khona phana ukuze labo abantwana bebe inspired ukuthi kubuye Highlanders siyazama futhi ukuthi yona lena esikhuluma ngayo skills transfer le skills development esifisa khona ukuthi ke abantwana bona labana sibafundisa ukuwelda sibafundisa ukuchaya izitina sibafundisa ukwenza izinto ezithiyetsheneyo kodwa sometimes ungazomfundisa ukuwelda uzaweldela bani abantwana egoli abantwana emazweni bengafuna ukwakha emakhaya kibo so iproblem futhi igcina isiphinda isithinte even singaphandle kwamazwe ngalo ukuthi ngoba khathesi abantwana ukuthi bengayenzi izidakamizwa abanye abanamsebenzi idle mind is a devil's playground so abantwana nxa uthi abalanda abazayenza sebeqalisa ukwenza izidakamizwa umsebenzi okhona yikwelusa inkomo kuphela inkomo ziphelile ngo-2019 abantu abasela msebenzi so khona phana lathi ngale ku-diaspora South Africa UK ngumlando wethu ukuthi thina si-investe emakhaya si-investe emazweni ethu even la khona ukuthi abantu lokho bephuma besegoli besemazweni wonke umuntu ufundela ukuphuma khathesi ngenxa yani akula izinto lathi
ungahlanganisa idiaspora uhlanganise bonke abantu abaphandle kwamazwe into abangayenza inkulu kakhulu kodwa ngenxa ukuthi abanye phela singajama ama-fork and knife sizwa soku-content sibe labantwana bethu abakhuluma isikhiwa kuphela sesibone ngathi asisela link lamazwe ethu ngoba abanye sebasayina vele ukuthi akuvela ngisoze ngibone kodwa asenzeleni laba abakhona lapha ukuthi siba defend ukuthi bengayenzi izidakamizwa siba defend ukuthi bengabi bephuma besemazwe kanti bengaphuma bonke kuyasala abantu so it's their duty as well ukuthi behlangane beyenze izinto beinvest emakhaya beinvest emadorobheni ukuthi usiphe njengaphumi engaphi emazweni kumbe engasebenzisi izidakamizwa kumbe engagcine etshontsha kodwa ebe lokungumsebenzi okuthile so ziningi izinto ezingekho emakhaya kodwa uthi nxa singazenza emarket ikhona si-invest nini even la khona apha kubulawa siqasa uku-invest izinto emakhaya kuyasincedisa ukuthi khona phana abantu abethu sibavikele kodwa kwakhathesi siyazama khona lokho ukuthi senze ama-tournaments be-realize i-talent labo sibayenzisa ama-drama sizama khathesi ukwakha ukuthi i-recreational center as well ukuthi bezama ukuthi abantu abethu sibananzelele sibamonithe ukuthi bayenzani kodwa konye sikukhulekelayo ukuthi injengo ingavunyelwa ukudlula ama-road block izizofika enkaya ngoba iproblem enye ikhona phana iyavunyelwa ukuthi izofika ibisiphazamisa siphazamisa yes true indeed okay very much interesting sorry ukufaka ku spotlight I just want to ask on behalf of our diasporians I'm interested in investing in Kaya yes what opportunities are there that you see when I can just maybe maybe 3 maybe 2 yaxolisa ukufaka ku spot ongandika 3 maybe 2 okay we have an opportunity ukuthi ku farming we have an opportunity ku shopping center yethu opportunity ku health sector what opportunities labo ngababuza abe diaspora khona ngale bayakwazi ukuthi kushotani bachiya kushort ama opportunities bayakwazi asilazikolo we have one person angeke ngimdisclose othena ofisa ukuthi azokwakha well it to be a private school a boarding khona koDakamele kodwa i-private school le ebingakhangeli kakhulu abantu in terms of intellect yona le yokubhala kodwa sikhangela ukuthi umuntu uyakwazi ukubaza uyakwazi ukuyakha khona kani practical ngenxa ukuthi igap ejwayele ukuthi ibe khona so ofisa ukuzokwakha a state of the art boarding school amsho ukuthi phela kukhatshana sa realize ukuthi abantu abethu abaye bafunde eMchabezi bafunde eMzingwane kukhatshana la khona ngale so uthe so ngokunye khona okhana ungakhangela asila zibhedlela ezi10 kithi khona phana silenkayi ilemvuma kuphela kodwa inkayi enkulu kakhulu so ngezinye izinto abangaventure kizo ungakhangela asile even into okuthiwa imall khona phana sigcwele le timber laphana timber yakhona iprocesswa ngaphi siyazama ulokhuza kodwa uthola sokuyenziwa izinto ngaphi khona ngale maybe outside Mathebeleland outside inkayi sokukhatshana khona ngale ngama opportunities yikuyini abayenza ngakho asikwazi ukuthi kwenziwa ngani yikuyini okuyenziwa ngakho awubakudinge kube khona ngaphi enkayi so zinenge ezinye izinto kithi laphana sile nhlabathi uthiwa ikalaka iyayenza ama-tiles iyayenza okunye okuthiwa ama-crucibles iyayenza ama-bricks lawana yabona ama-yellow bricks lawana this abathi ngayiBotswana iyayenza ama-bricks e-blast furnace kodwa ayenziwa koDakamele sizokuthiwa ayenziwa kwenye indawo inhlabathi yasuka koDakamele iye khona ngale ngama opportunities ababuye ku-invest khona phana bebone beyenza ama-research ukuthi izinto ekumele zenziwe khona phana silalo igolide endaweni ezitshiyetshiyeneyo enkayi ligejwa ngobani asikwazi angihambe emamayini kodwa bakhona abantu abaligebhayo mhlawumbe abanye ayisibo maybe benkayi so it's their opportunity la ukuthi bebuye bezonjani beyenze khona phana asila ama-resorts enkayi ziningi izinto nje singelazo khona phana ama-diaspora layo akwazi ukuthi kuyinokunye ngo-0775 45 6103
ngiyamfonela nje kuzokuchaya 9 ngamanye ama privilege okungaphangisa okunjani ukuthi abaphangisayo ucina ngo6 ugcina ngo6 sokwesikhathi sabanye so mina vele lokho iyakuchastro hayi anginathi vele bijana anyake nginathe ngimnqa umkhokheli kumele usenze izinto sima ube kwazi ukuthi odakwe unjani ube kwazi ukuthi ongadokanga unjani so uphila impilo zonke zona lezi kumele ubezazi impilo zonke ayisiyabuka chief ukuba ukuthi sivakashele kuwe namhlanje ngibonile ingane ngahamba ngakhona ngani yes any questions yes uyile phela ukhona uSkhosana yes unjani ngale esigabeni selikhuthazile nabona siluthi enkaya there is pure talent uyasebenza uyakulimaza ngebeat uSkhosana hayi indoda ethi ngokuthi siyisekele siyixhasa izinto ezenzakalayo not only to uSkhosana kuphela kodwa to ama artists amanengi to ama creatives amanengi to abantu nje abanengi asisupportani thina umuntu uyahlabela azathi ya ule ngoma yakho uSkhosana athi babembiza hlanya manje sebembiza khiwa umuntu lo uyambona senganani it means ukuthi uhlanye isikhathi eside abantu bengamsupport wazi kwaba lo munye umuntu ngasi ngaba labantu abanjengayo Madlela abanengi ababona italent kuye bebone la kwabanye abantu abanengi kungancedisa ukuthi abantu bengalahli ithemba abantu sebelahla ithemba abantu abadlala ibhora abantu abahlabelayo abayenza izinto ezithena ababazayo abayenza konke lokhana umuntu uyabaza izinto ezingu20 for 2 years lokho ungathenga umuntu efika sihle sibili uyahlabela sibili kodwa izinto lezana zilokho eziyekelwa nje ziyekela umuntu azaluze ithemba gcina italent lwana singasalibona sizambingelela uSkhosana ayisebenzile awakhiwe ayakhe yes awakhiwe liyamaza ya isiyama ngokodakamela ya siyabonga halela italent babalela nalo bamawulikhangela umlaleli mawulikhangela ukuthi indaba zabantu athanda kodwa halela netalent hayi thina abantu asibakhangela siyasibalalele kuphela kodwa hayi le talent last year sasimnikile appreciation award konke lo Skhosana basidumisa inkayi ilokho ekokhona labo vale contribution ukuthi inkayi isukume ibe lapha ekhona okwamanje kodwa hayi ngama talent aba lenxa bakhangela njengoba sitsho awuSkhosana mawumbona awakhiwe mawukhangela alright uSkhosana mawumbona yabona italent likhona awakhiwe mawukhangela italent ligcwele ayingekho hayi yinkayi ke yona ke kunengo okunye esingakahlanganelanga manje inkayi ngokwazi isimo futhi sake saba khona nje mbijana sayeqa konke kithi labazama futhi kunengo kwenzakalayo lami ngwenkayi danke siyabonga mfumbi for sure lami ngwenkayi Yeah. Thanking Nyabong for all your professional photos and visuals. Deb3 Events got you. Are you having a wedding, Baba? Birthday, graduation, church conferences, amen. Corporate events, even sadly a funeral. In need of photography, visual services, worry no more. This week, I visited Deb3 Event Studios to do a photo shoot. Baba ngabangena. Kwamoshakala pose. Kikwikak. Flashy lights, konapa wabulawayo. Ungasondela lawo bakuthwebule. Joshua Nkomo Street between 14th and 15th Avenue. 0716-919-313. Deb3 Events. Your satisfaction our priority.